Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Kubura network. Ni mukore subscribe, like ndetse muna sharing. Tugiye kubagezaho inkuru twise imyigaragambyo hose muri Kenya yo kweguza William Ruto. Imyigaragambyo karundura yatangira mu bice bya Kisumu, Kisii, Migori, Kitengera na Makueni no mu mujyi Nairobi, nubwo ho bitarakomera cyane ariko udukundi twatangiye kwirema. Hose baragira bati Ruto must go, bisobanuye ko President Ruto agomba kugenda. Ngo ntibakimufata nka President wa Kenya. Ikinyamakuru The Nation cyatangaje ko abigaragambya barimo gusaba abagize guverinoma n'abayobozi bakuru b'igipolisi kwegura cyangwa bakirukanwa, ngo bitaba ibyo bazakomeza bigaragambye paka babakuyeho. Urubyiruko rwa Gen Z ruravuga ko rushaka impinduka mu bintu byinshi bijyanye n'imiyoborere ya Kenya. Mu rwego rwo guturisha abigaragambyaga bari bariye karungu mu cyumweru gishize, President Ruto yisubiye ku cyemezo cy'itegeko ryo kongera imisoro ku bicuruzwa bitandukanye. Yateguje ko ingengo y'imari igenerwa inzego za leta izagabanywa. Gusa abigaragambya ntibanyuzwe n'imyigaragambyo barayikomeje. Abanyakenya biganjemo urubyiruko nibo baramukiye mu myigaragambyo yamagana ubutegetsi bwa Ruto hirya no hino mu gihugu, aho bakomeje kumusaba kwegura. Nyuma yo gukora imyigaragambyo bakinjira mu nteko ishinga amategeko, abadepite bagahunga, bagerageje gufata ibiro bya President ariko ntibyakunda. Ubu gahunda ni Occupy Everywhere, ni ukuvuga gufata igihugu cyose. Hagati aho ihuriro ry'abarimu bo muri Kenya ishami rya Kisumu ryasabye guverinoma kwihutisha gukemura ibibazo by'urubyiruko rwibumbiye mu kiswe Gen Z, bityo rugahagarika imyigaragambyo no gusubiza ibintu mu buryo mu gihe amashuri yasubukuwe kandi imyigaragambyo yo igikomeje. Biravugwa ko komisiyo ishinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu muri Kenya yatangaje ko nibura abantu 39 aribo bamaze kumenyekana ko baguye mu myigaragambyo imaze igihe yararikoroje muri icyo gihugu irwanya umushinga w'itegeko wo kongera imisoro ku bicuruzwa bitandukanye mu ngengo y'imari ya leta y'umwaka wa 2024-2025. Uyu mubare uruta cyane abantu 19 bari bemejwe na polisi ya Kenya. President Ruto aherutse kwikoma iyi komisiyo, avuga ko irangwa no kubeshya bityo ko bigoye kwizera ukuri kw'imibare itangaza, maze avuga ko we yizera imibare yatangajwe na polisi aho kwizera yatangajwe n'iyi komisiyo. Abanyakenya benshi bafata William Ruto nk'umubeshyi kubera ko mu mwaka wa 2022 ubwo yiyamamazaga ku mwanya w'umukuru w'igihugu yabwiye abanyakenya ko azagabanya igiciro cya bimwe mu bicuruzwa by'ingenzi birimo ifu y'ibigori n'ibiciro by'ifumbire, ariko ngo ahubwo ubuzima bwakomeje guhenda. President Ruto aherutse kugira ikiganiro kuri Citizen TV mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu. Iyi televiziyo yerekanye amashusho yo mu mwaka wa 2022 amugaragaza asezeranya abanyakenya kugabanya ibiciro by'ibiribwa no kutazamura umusoro. Abanyamakuru bamubwira ko hari abamufata nk'umubeshyi. Kwisobanura yagize ati, nabwiye abanyakenya ko nzagabanya igiciro cy'ifumbire kikagera ku mashiringi 2500 kivuye ku mashiringi 7000. Ntabwo nzi niba icyo ari ikinyoma. Ati, namabwiye ko tuzagira gahunda yo gushakira abaturage inzu kandi irakomeje muri Kenya. Ubaye unyizera cyangwa utanyizera ntabwo kuri kuzahindurwa n'uvuga. Uyu munsi igiciro cy'ifu cyamanutse kiva ku mashiringi 240 kigera ku mashiringi 100 kubera ko nahinduye uburyo. Ibyo ni byatangazwaga na William Ruto. Mu mpera z'icyumweru ubwo William Ruto yaganiraga n'itangazamakuru, yavuze ko yifuza kuganira na Gen Z ariko atari Imbonankubone, ahubwo akaganira nabo ku mbuga nkoranyambaga nka TikTok cyangwa X yahoze ari Twitter. Naha dusoreje nshuti bakunzi ba Kubura network, mukomeze kugira ibihe byiza. Ni mukore subscribe, like ndetse muna sharing.